جنافچه دیروکی سوره دم باش تماشاوان هجا ام مالک دیروکی یا سوره آمدنه لودره جیه که گلک نافدار افدر و هم کافه و هم جی رستورانده افدمه که کو پارتی آزادی کردستان پاک و پارتی سوسیالیست کردستان پسکه به هفره کارن هفبش دکن کنفرانسن هفبش دار دخن چالاکین هفبش پکتیرن و ده همان دمده ده هربجاتن 31 آدار ده جدیسا به نامزد سربخواین هفپار تفلی هربجاتن شارداری هم بون لگل من نها برز مصطفی اوشچلیک سروک گشتی پارتی آزادی کردستان پاکه و هر وها برز بایرام بوزیار آلیکار سروک گشتی پارتی سوسیالیست کردستان پسکه هیا ام به هر دویان را ده تاشته لگل دوستان را لسر دوستانیا هر دو پارتیان با اخفان بخیراتم از که مصطفی دست بکن پیشی ابدم که اون به هفره کار دکم بر به کوه دچنم بخوازم ببین یک آمتن کارن یک بونی پک بینم سپاس دکش بو و داشته یواشی نها پارتی آزادی کردستان روشا ریکت زلالی مگوت لباکور کردستانی اوین وقت برنامه و سیاست و رباز خبات نیزی هب وکبن دوین دناو یک پارتی جیبستینن و پارتی یک ملی دموکرات آزادی خواست کردستانی لباکور کردستانی پیوستی یک گرینگ زیده پیر هیه لسر وی فکر امریکتن ما پاک دانی ام سر وی رباز خوا بلکی سدی 10-15 ام سرکتن گل کادرین جدا پاک دامزراندن وی 5 ساله که در باسپوی جیده محاوله ما هر اوه که ام دخوازن او پارتی و گروبین بلا ین وک و نیزه ببین یک پاک ایروژی دوی فکری دایه و ما 2014 وردجی لگل پارتیین کردستانی گلک هفکاری ما مشاندن اوه هفکاری نه هر که چون هنگ جه وشیان هر هنگی برای خودان جی کی داویه ده پاکو پسکه من وقت خبات خواه بردوامی به هفدور خبات دار نشینن البته ما وقت پاکو پسکه دمک اجبو هم هر دو پارتیا بکن یک جی ما هنده خبات دست بکرنه و هنده پیشی کتن لی حوالی مای پسکه دوی وارید هنا او گنگشی و آماده خواه نافخوایی این تمام نکردن. یعنی اون آماده نه ایوش با پسکرک پارتی آزادی کردستان پر وکری دبی نه ناو پارتیا من نه سروک من نه خطا سوره ام آمادن پسکجی و پارتی وقت ما نیزی ما کی هبن ام آمادن وان ببین یک. ونجا آماده نه پاکر ببین یک. یا اجی سپاس کم جبوه میوانداریه و هر وها جبوه جی دیروکی مالا روداوی آوابه مالا آوابه. مثلا یکیتی مسئله که استراتژیکه جبر کو مثلا کرد مسئله که ملیه مثلا ملی به هف گرتن به یکیتی چنابه اف خباتا مو حواله پاکی جوی سیاست جوی نرینه درته حوجه کرد تبع جداهی خو به آوایک هزه خو بکن یک لهمبر دشمن و ام بیج مخاطب خو تمام ده بکن یک هونه بکن یک بله لبر مسئله ابکو نوها دوی ام بکاربن ایرو د سیاست کرده د خطا نتویی دا ناوچیک آدرسی که خورد پیک بیرن مثلا اساسی اوه اب ریوی جدا نه یعنی ام دکارن د پارتی که داجی ورن برهف و ام دکارن برایک جی چیکن یعنی لبر دوی ام آرمانج جبیر نکر آرمانج چیه آرمانج هزکی خورد مرکزی که خورد کو بکار به تاثیر سر سیاست پیواژوی بکه و دوزا کردستان ده به طرفی که جدی کو هر کس حسابی بکه ایرو کاری کو ام حواله پاکرا تکن کو ام پارالل دچه آلیگ و خباتا یکتی هی آلیگ و خباتا کو ام به کارت کنه هی اف هر دوجی هف تمام تکن و پرسم که مصطفی نها پارتیا و جبو خاک کردستان باکور ستاتوی که چه وقت خوازه؟ پارتی آزادی کردستان روز عول دگوتی یک هواکی چه خوازه؟ ما فی چاره نوسیا ملت کرد ام دویژن یعنی فدراسیون از وی بویژن ما فی چاره نوسی به وی هایی تعریف کردی ما گفتی فدرالی کنفدرالی سرخبون دما ایرو ده شردن ایرو ده ام فدرالیه ده اون چه خوازه؟
وکی پسکه پسکه د آواکرنی حتی ایرو 40 ساله دوی مسئله دا نریناوی پر زلاله yani serxwebûn devletbûn mafê Kurdanê bingehîne. Lê şert û mercê îroyên da şert û mercên Tirkiyeyê da bi taybetî û ji bo îroyên ya herî rastexîn federasyonu. Ew nayê wê باز manî زمان کردی elbette Hûn çi dibêjin? cî ku federasyon hebe bê ku ew zimanê wê meletê nebe fermî nabe. Hûn jî dixwazin zimanê Kurdî alî ve fermî be? ez dixwazim tiştek bêjim yek jê divê Kurdî li Kurdistanê bibe zimanê fermiyê sereke û heta ji bo ku em Tirkiyeyê Tirkan ra dijîn divê li aliyê ava aliyê Tirkan jî digel Tirkî bibe zimanê fermî ادیامه اون جا همان باوری دانه مسئله برای داجی اون هر دو جدی بیشتر دوی کرد به دست خال اردنگاری خو خبره داد. Li statüyeke siyasî belê. چه فرقی نبراد؟ Ya tiştekî jî ez bêjim karê ku em hevalê pakê ra dikin hema dişibê wek partiyek ji ber ku em bi hev tişewrin em her karê xwe da em berin bi hev re gav dibêjin her kar û barê xwe bi hev re parve dikin. Yani ev jî riyêk e yani tenê meriv siyaset bi riyêk nameşe divê meriv riyan bigere û alternatîfan bi hev re bimeşîn. Ez dixwazim tişkî niha li Bakurê Kurdistanê em nikarin partiya gişa di nav yek partiyê bikin yek ona rast jî em bi xwe wek pak tarîfekê dikin. Em dibin partiyên İslamî Kurdistanî kare hebin. Partiyên Sosyalîst Komünîst Kurdistanî kare hebin. Partiyên Netewî Millî Demokrat Kurdistanî divê hebin. Em xwe wek pak partiyek Millî Demokrat Azadîxwaz Kurdistanî tarîf dikin. جی همیاد نواد هی اون. Em dibêjin kesên seküler jî, kesê dîndar jî kar nav pakê cî bistînin. Fikrê wî çep jî, fikrê ne çep jî dikar cî bistînin. Li ser bernameyek Millî Demokrat. Bi wê meanê em xwe wek partiyek sosyalîst komünîst tarîf nakin, partiyek İslamî jî tarîf nakin. Ê wek me difikirin, nêzî me difikirin heyfe. Em karin hevkariya bikin. Lê heyfe lüksü em dikanên biçûk, dikonên biçûk de vê enerjiya xwe heba bikin. Em bibin yek çêtir e. نه برز مصطفی شریعتی بیچه که ام به هر آوای آمدن ریا مدیاره فکر مدیاره برنامه پارتی مدیاره و دکارم بویر حتیه بیچم ام جی آمدن ببینیک یان اون نافکرم ببینیک تنه بفکرم گل هف کارن هف وش بگین. Ya em afasa tabii rahat nikarin bêjin. Ji ber ku numune wisa di Bakur jî partî meydanan da jî tunere. Yani tecrübeyê ku ji yekgirtina partiyan pêk hatine û dewam kirine kêm in. Ama ew ne wê manê ku em tiştî wisa neceribînin ya jî em rî û dirbê wisa em bêjin ser wî xebab nekin. Em jî duwê qenatê dane ku em bibin yek em û pak û gelek ku nêzîkê me em bibin yek ew ê hêza me xurtir bike ew ê daha baldar be li ser civatê. Partiya me jî partîyekê sosyalîst e û aliyê wî jî heye. Yani em divê wexta partîyekê nû da werin ba hev em ê vê aliyê daxwazê xwe sosyalîstî çawan tolere bikin di nava vê partiyê yekgirtî de çawan formüle bikin çawa cî bi cî bikin. Yani wexta em yekîtî dikin em fikrê xwe sosyalîstî bernadin. Ama em dixwazin em wisa tiştê çêkin ku ew partî fikrê me sosyalîstî ra jî li hember nebe doz û xizmeta doza yekîtiya Kurd jî bike. Pakej plani sosyal demokratın yani aslında nezi ev tegehen kondu bejim pır nezi heven jev pır juda nîna. Beşik yani wek min got ez bixwe yani ez wisa dibînim yani mesela me û pakê pir mihîm e yekîtiya me pir mihîm e. Nuha karê ku em dimeşînin yekîtî hevkariya me hevkariyekê taybet e ne ji êrêzê ye yani wek berê jî min got hema wek yek partîk em bi hev re kar dikin. Em her gavê de bi hev re dişewrin her çalekî de bi hev re tev digerin helbijartina da bi hev re îş dikin. Em partiyekê dinan da weta em bêjin dikevin diyalogê em ewl bi hev re helwestekê yekgirtî dikirin wana gelek hêjan e divê em bibînin û pir caran wana jî serê xwe pir tesîrekê pozîtîv dike. Ama ew cî tam nagire tabii cî partiyê yekgirtî jî nagire. Ji ber vê yekê divê ev ya wisa bênekê fire bê ku em zorê bidin pê bi halê xwe xweza da em berbûyê vê biçin. باشه به قاسم فهم کردم پر زلال داخل که bayramına ki de politik dersi vardı. Jiber ku evjinha nezalala yani ka partiye da bavarım herkes vekil nafekre Mustafa Emkir. Belki onu vekil şahs dixwazim bibiniyek. Yani partiya me wek merkezî ji xwe nuha demek me vê xebatê meşand fiilen.
paş hat qonağı ku havalan gotun em ve mesele bicemedine. Ne kurakın. Yani me ve havlu da xwaza em bejin yekitiya pakira me rane kiriye. Le ew me naber da yapı. Ve navberda. Çima navberdan em ji we pirsin. Pirsa ku divê em jê pirsin hûn jî dizanin muhtemelen. Divê warî de tecrübên Kurda bi alîkî de esas henin. Êg xwastin bibiniye ku gelek cara jî bi ser neketinin mixabin ev bi ser neketina tirsek di insana çêkirî. Wek pêş hikûmiyek çêkirî gelo. Gelo vê carê jî em dixwazin herin tişkî çêkê paşê tiştê heyî jî xerab bibe. Ew heye di insana de. Hevalên pesekê jî niha di nava xwe di vê pêvajiyê münaqeşe dikin û em hêviya me ew e ku di demek meqûl de em bi hevdûr bigêjin qenaatekê. Li derve jî wiha dibêjin ji we hedê jî dipirsin. Dibêjin ji ber koltuğa, ji ber posta nabiniyek. Ew dibe ez ê bim serok, partiya dibe divê serok ji me be. Tişte wisa heye. Partiya me da gelek koltuk hene yani hatta vala jî yani. Havale rudavê jî dikarin we cîv birin. Mesela me ew nine. Ew gelek tecrübe me hevkariye heye. Yani wek Partiya Sosyalîsta Kurdistanê. Yani mesela koltuk tüccar yani aliye pesekê jî car dibijin ser havale pakê jî ez bawer nakim şikû sabe. Lê mesele fikrî, meseleyê em bêjin kevneşopî ev hene rêxistinan da. Yani rêxistin piştê demek şora nasname çêtkin, piştê demek şora rêz û rêbazek sînor çêtkin. Yani carek de ew nagorin. Êku rêxistina jî ser piyan dikirin ewin. Yani ew nasname tişkê xirab nine. Eger nasname partiyek tune be, eger şahsiyetekê partiyek tune be, ew ê her tim helweşe. Ji xeynî pesekê aliyên din jî hene ku mümkün e bên li gel we bibiniyek. Niha Peseke jî tam ne amade em xastin fêm kir ama nexweşiyek heye derman heye. Derman heye em dibên ev. Nexweş wî dermanî ya qebûl nake ya jî cara bi tecrübe ewil çênabe a duda a siya a çara divê em tecrübe bikin li Bakurê Kurdistanê. Hêzek neteweyî Kurdistanî xurt demokrat azadîxwaz çê nebe Bakur her di navêna nigê dewletê û PKK û şer û pevçûna de ew pelçiqe. Baş. Divê ji bo em bikaribin balansekê li Bakur çêkê partiya xurt ne li ser dijminatiya kesî. Partiya xurt neteweyî Kurdistanê. baş zor spas dikim birêz Mustafa Özçelik serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê û herva birêz Bayram Bozyar alîkare serokê giştiyê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê PSK temaşevanên hêja di taşteya li gel dostan da me dostaniya du partiyan guftego kir em ê binin ka wê bibin yek an xebatên xwe yên yekbûnê berdewam bikin. Her şat.